Tribunal Constitucional Huasipa, Pleno Juñunacuinimpa Umallignin, Magistrado Augusto Ferrero Costa, Huatucubita Chasquirjun, Michelle Bachelet, Comisionada Pata. Naciones Unidas Juñunacuipi, Runacunapa Derechon Amachaisipi, Yamcapacu. Juñunacuimi Carurja, Pichja Uras Chisincuipacha, Lima, Tribunal Constitucional Huasipi. Juñunacuimagmi Mincari Cucuyancutaj, Francisco Morales Arabia, Helder Domínguez Jaro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, Jinayataj, César Ochoa Cardich, Magistrado Cuna. Juñunacuipim, Magistrado Cuna Rimari Kunku, Tribunal Constitucional Pa Ruaininkunamanta, Runacunapa Derechunta Amachaisinancupac, Tribunal Constitucional, Jurisprudencia Kamachikunamanta Ima. Hatun Comisionadatam Juñunacuipi Puriicaicinku, José María Aranas, Paimi Director América Cunapaj, Europa Jinayataj Asia Centralpaj. Maya Campbell, Paimi Coordinadora, Misión Técnica Hispichiipi. Jinayataj Igor Garafulik, Pañatajmi Perú Suyupi Coordinador Naciones Unidas Juñunacuipa Sutimpi.